clear to te chibai ule PCL siam thari kani a Tunhnai Chanchin September ni som paruk le ni som ni pali inkara Kohhran rawngbawlna Chanchin ngai thla in ilo clear hawang o MGKP Executive Committee meeting nei ani September ni som paruk changhi som ni pani zirtop ni khan MGKP Executive Committee meeting voi zanga somthum pariatna sabu pale pubuanga hall serkona nei ani a meeting hi president upa arla ro chaman akai shwaya Reverend F Zaurin khoma secretary chuan MGKP malakna le rawngbawlna sang report a pe a treasurer finance secretary ten sum mandan le manna te report an pe bok Finance Secretary report changa alandanin Pastor Bial Somruk Pathumin MGKP target an tlak to a Bial Somli Pathumin Myanmar ral tlante puala fe chwan sum thelut to in GKP dei tholom thelut Bial Somnga pahni le GKP ram thim ni tholom thelut Bial Somruk pakwa an ombok hengba ka hian MGKP malakna subcommittee sang secretary ten hena changin an malak to dan le malak mek na report ngai thla kani Meeting hian kumsang ni som ni panga a MGKP in khompui chungchang clear lok na aneya malak to dan le malak chhauzel dan turwa man na te clear hawani MGKP Youth Center chungchang ngai to ani a amun ma zo bo ka nei felani to thu report ni in malak chhauzel dan turwa man na te po clear hawani MBKHP shwai tu ten se hawes pastor bia le chilong pastor bia lan tlo MBKHP in tlo khat bial te tlo chwa program siam kal zela September ni som pasari le ni som pariat inrin ni le pathian ni mangkhan MBKHP shwai tu ten se hawes pastor bial an tlo a rongbol tu h lalkimi vice president le executive committee member te upa f lalian zami le pilal nun sangi te ankal MBKHP shwai tu te hian bial chunga BKHP unit sang te tlo in hunan manga twal chung Kohhran ten chata kalodong songin Kohhran in khoma hunan lo pe zelani Inrini zan na changin MBKHP shwai tu te hi insem darin inrini zan pathiani jing le pathiani zan in khoma te bial chunga Kohhran sang college veng town church le meisatla Kohhrana te hunan manga pathiani chnuwa MBKHP report le chomdol na in report te pe in siha town church biakina bial pum huapin hunan mangani Tlo khat bial tlo program tho manghian MBKHP shwai tu ten September ni som paruka changa ni som pakwa sanghi som ni pani chungin BKHP chilong pastor bial an tlo a president PPC lelvo biki secretary lalming moi chong thu le executive committee member rongbol tu FL ro cha miti ankal September ni som paruk zirtop ni nilengin BCM biak in shilonga hunan manga thucha ba ka MBKHP kalphung in zirtir na ni ngalani hemini hian unit pathum BKHP Shillong unit BKHP Madarting unit le BKHP Police Reserve unit te antela BKHP member te baka bial to pastor Reverend Evramdin Moyele bial shwai tu ten nan choi omani September ni som pasari inrinia BKHP nongpo unit te hantlo boka member te nen BCM biak in nongpo hun mangin heminu hian dipu laman pan ngalani September ni som pariat pathiani a BCM biak in diphua hun mangin member ten in pol ho na chata kan mang theiani September ni som pakwa thojana BKHP Guwahati unit te tlo le in anni nen hian MBKHP kalphung zir ho na nein hunan mangle ani BHSS le BES serkona zirtir tu te pualin goodwill meeting buat sayani Zirtop ni September ni som paruk sanghi somni panhi khan Baptist Higher Secondary School serkona zirtir tu tele Education Department how to the swan BHSS malam hun clear na le mason na tura ma clear te soi ho na nein meeting an neya he huna hian Education Department how to the achangin Reverend Arlen Nunzira AGS service le Reverend L Vanal Sanga Director Education Department te antela BHSS achangin principal pu arzo sanglian na le zirtir tu te antel He inkom hona hian BHSS malam huna tana an ngai poimo le rot na sang te soin school ma sona tur kong nia an shiat te antar langa antar lan zinga school a lo lian ve zela zirlai te tan nurse le counselor mamo na achan thu te scout and guide hi Kohhran school tina din dan a omangem ti te school function nei na ber takar hall ti len chungchang te meche hostel sak chata ngai thu te school bus an in dai lo dan te BHSS zirna academic le akai ngoi sang zir chian nei chungchang te 4th grade le LDC anin dai lo dan te atelani AGS le education director te hian BHSS sa thok tu te impact na le chanhem ngai na te fakin malam hun thui tak clear chunga thei to pachan la thar zel turin nan fui bok
September ni som pakwa sang ni som ni pani tho jan ni khan Education Department how to te hi Baptist English School serko na zirtir tu te le thok tu te nen meeting hi nei chunzom ngalani a inkom ho na hun chatak nein BES serko na chon na tur thil sang sang te soi ho ani chungjinga chuan school no pang assembly nan school mual ate to thule ti zau thei ani MT te BES serkon le BES dang te a hu hawa activities nei thei ni se ti te school bus in dai lo chungchang te school ta nurse counselor ne jul thu te soin a theidan anga malak chhauzel ni se ti ani BMP serkon unit 10 discipleship training an nei serkon twal chung caution committee ruak man na in September ni som pasari sang hi som ni pani in rini khan BMP serkon unit 1 president elect Reverend KV thanga resource person mangin discipleship training hetim komzola an nei training hi hun ni choma le chanu huna chenin hun manani a chomhalama unit secretary pubilal mangai kiman chan hun mangin pathian hena in koltir na te ani nuwa resource person hena chingin thucha le zirtir na ngai thla kani a chonhulama unit BMP president pulalom kiman chan hun mangin resource person in hun mangchon zomin pathian thucha le zirtir na hena chingin ngai thlak le ani a hun topa reverend V Vanal sungan mal som chong chai ne in hun akharani he huna hian BMP members som ni pariatan til thei ani Relief and Development Department tira GNM le BSNR Singzir tur la kan ni Relief and Development Department Committee September ni som paruk sang ni som ni pani a chukhom chuan Christian Medical Center Pithapuram Andhra Pradesh General Nursing and Midwifery GNM Zir tur le Bachelor of Science BS Nursing GTR Nursing College Kakinada Andhra Pradesh Zir tur interview kovin GNM Zir turin mi som la in panel list mi panga ada a BS Nursing Zir turin mi pathum alabok heng GNM le BS Nursing Zir tur lak te hi October ninga a BCM office orientation nei puyan ni anga October thatchungin an zir na mun turan panang MBMP in Khampui sang hi som ni pathum na thial Information and Publicity Committee meeting nei ani September ni som pariat pathian ni chnu khan MBMP in Khampui sang hi som ni pathum na thial Information and Publicity Subcommittee chuan na thial bazar pastor bial ina meeting negin MBMP in Khampui souvenir pakhatata na ki chainan siam tlangzar na le malak zel dan turan rela meeting hi Chanchin mo e fanai committee vice chairman in kai shwaya secretary hena chingin malak to dan le agenda choi fian na te ngai thla kani a treasurer hena chingin sum tuak na atana ki chain siam ni thu ngai thla kani ki chain hi zariat siam tirani a single cheng som ngaman le double cheng som sari man zali ve ve siam tirani a areti fix burlavin single hi pakhat cheng som ruk ayatlom lo le double hi pakhat cheng za ayatlom lawa zor chwani se ti ani lunglei aizole longtlai town big tan pek chhawp phot ni se acholangin adang pola order le ni se ti ani heng kan ki chain siam te hi in Khampui buat sai na kal zela sum mu le theina sale proceed ta na ruwa manani a in Khampui na atan hian sum tam tak mamu ani awangin tlom ngai taka BMP member 10 aman bituk soilawa le sakturin an nge nani in Khampui buat sai na atan Chanchin bu zoram chung le zoram pon thlenga chiar theitur PDF in ti chwani se te in an rela kumin chunga tan chuan thlakhata voi khat chuakin October sang hi som ni pani atang hian ti chwa chan ni se an ti a heng mit hi editorial board ata na thlan te an ni editor tlangwal ke lalzarzova joint editor tlangwal C Vanal Ruata member Pujemal Somtluanga Nula Jubilee lal lumoyi BHSS in annual sports an nei September ni som pakwa achanga ni som ni pathum chung khan Baptist Higher Secondary School serkon chuan indoor sports week an neya Len Stadium serkona honna nein Education Director Reverend Elvanal sang chu khwalian ni in huna manga zirlai te fuina thucha to ya soi nuwa in fiamna discipline sang sanga in elna nei zui ngalani Len Stadium a hian ni chung athletics le major games chen khat mangin house sang in elna nei ani a ni som ni pakhata zotlang indoor stadium ma indoor games sang le cultural item te nei le in September ni som ni pathum chamalama beat contest solar le choreography in ti siak na te nei ani chonhulama sports kharna nei zui ngalani sports week a hian zirlai te chau nilovin zirtir tu te po in shooting rifle in ka siaka in elna an neya house sang palia in siamin hlim takin hunan mangani chike pizai on unit 10 chanswana crusade an nei
September ni som pali le ni som pariat inkar thole ni zana changa pathian ni zan thleng khan GKP zai on unit ramthar lunglei chuan Reverend Arlel Nunzira AGS Service Speaker Mangin Crusade and Wat Saya Crusade chung hian thucha ba ka fakne in khom le Bible study te nei ani he Crusade GKP member chau ni lovin kaushan nol pui po intel puin an joy om chahlea Crusade lok takin an mangani Baptist COVID Care Center Kharlian to tura relani BCM Administrative Committee September ni som pali sang ni som ni pani a chukhom chuan Baptist COVID Care Center BCCC le COVID Relief Fund kalzel dan tur chung cha nga ngai to a October ni khat sang ni som ni pani a janga Kharlen to ni se ti in an rel BCCC bungra omang ang te chu Property Department le Medical and Health Department lamin endikin an wai puyanga BCCC account po September ni som thum sang ni som ni pani a jangin kharani anga Audit tura ruaman ngal turani COVID Relief Fund le BCCC Fund labang te chu BCM Charity Fund ta chhun lu ani bokang Mission rawngbawlna Chanchin ni lo ngai thlang u Bro Mission Hwaya School Headmaster Departmental Account Training nei ani September ni som ni pakhat le ni som ni pahni ni lai ni le ni ngani khan Mission Department Hwaya School Headmaster 10 Headquarters Office Serkona budget siam dan le account training an neya tunchuma hian Bro Mission Hwaya BCM Mission School Headmaster te Putlunga Si High School Dampareng Pui High School Ngalimlui High School Zolpui Middle School Ngengpui Tlang Middle School le Shuite Zol Middle School achangte in an telani He training a hian kum sang hi som ni pathuma changa sang hi som ni pali budget siam dan tur kal phung te thlirin inzir tir na le thil poimo injil chat na nei ani a budget siam dan chung chang ba ka sumen kol dan le account von dan chung chang te e finance man dan te in ko mu in kal phung thak ngai om te inzir tir na hun nei ngal ani bok choi pui north chu le calvary cherhluna mission program manani September ni kwa changa ni som pakhat sang hi som ni pani chung khan joy pui north chu kaushan chuan mission convention le crusade mangin speaker Reverend Larim Siamaral te mission director and mang zirtop zan inrini chonnu inrini zan le pathiani jing le zana te crusade hun manani a inrini chhun le pathiani chonnuwa te mission pualin hun manani thung September ni kwa changa ni som pakhat asang hi som ni pani chung ve khan BCM Calvary cherhlun chuan tunge ka tiranga tunge ka tan kalang isaya bungruk chang riati thupuya mangin mission convention an neya puting hak sanga mission promoter speaker ni in zirtop zan inrini chanu inrini zan pathiani jing le zana te speaker kaldagin thu cha ngai thak thina ni a pathiani chnuwa in pol hauna nein mission rawngbawlna Chanchin report le zo na le chana hunte manani Baptist Masihi Sangati in Khompui Khamlo takin dan chiak ta September ni som paruka changa ni som pakwa sang ni som ni pani chung khan Baptist Masihi Sangati in Khompui chu Mizoram Baptist Kaushan biak in lamchuam thum haulonga ne ani a he in Khompui chim hian Mizoram hun shanga Baptist Masihi Sangati member zali panga jetan kalani in Khompui thupuyetan pathian nai sam number somsari pathum chang ni som ni pariati manani a Speaker Reverend Israel Remtluanga Baptist Masihi Mission Director ni in Reverend Almunsanga bial to pastor haulong pastor bialin Bible study akai shwaya pathiani chnuwa Baptist machan in khom nein ringthar parukin baptisma an changa Reverend Israel Remtluangan baptisma hi chantirin lalpa janri abwat sai ngalbok in khom apiang in zaipol group zai le mimal zai te omin atlangpui in khom hi zaruka changa zariat velan ni a in Khompui chung zonga tholom tling khom hi cheng singli sang hi chuang ani in Khompui dol tu lamchuam thum kaushan haulong te hin wat saina acha in palai te an lom hle Guwahati Regional Committee meeting nei ani September ni sompali le ni sompanga sang hi somni pani chung khan Baptist Church of Mizoram Mission Department Guwahati Region 1 Conference Hall Baptist House Guwahati Regional Committee meeting an neya Tunchum meeting hian kum sang hi somni pathum changa sang hi somni pali atana rongbol dan tur ma chop shang agenda somni pani an rela rongbol na atana sum raman zat cheng noi zakwat somsari panga sing khat zale somruk ni in BCM headquarters mission board at henani ang Guwahati region Hwaya hian mission field pakwa Arunachal West Arunachal East Arunachal Far East Upper Assam Tripura Bhutan Nepal le Bangladesh te an oma Henga chang hian field ayo in field director
field coordinator le headmaster te chu regional committee a hian member an ni tunchuma hian committee member somni pakhat an tel thei ani chakma mission committee meeting voice somni na nei ani September ni somni pakhat sangni somni pani khan chakma mission committee meeting voice somni na chakma baptist church biakin chakma mission compound Kamalanagar 1 chongte sia nei ani agenda hi somni pani a oma chungjinga chuan agenda somni te ti hlotlin tura pa chani thurel jinga kumsang hi somni pathuma chakma baptist church assembly cbc phairwang kai bial nei tura bcm chakma mission missionary I o turwatte chakma mission north team le south team member than thara director le speaker tur pekte chakma mission na thoktu ten quarter lia chung china manchin kum khata voini mang tura ti danglamte kumsang hi somni pathuma changa sang hi somni pali chunga evangelism kalpui dan turwa mannate thoktu pubi khotin khoma pension kal tur tha chung changte thoktu te farlowa kal dil na le zir dil le na mission board a thlen turwa mannate thoktu mission board a dil bil tura thlente atela kumsang hi somni pathuma changa sang hi somni pali chunga chakma mission hnuaia budget neite an budget estimate clear puin mission board committee a thlen turin at pombok chakma mission a hian thoktu za som pakhat anom meka hengzinga som pasari te hi aram mi nei ti fan ni chakma mission committee a hian member somni pali omin meeting a hian member pakhat dam lo ti lo mi somni pathum te antel thei ani Kohhran hnuaia naruak dil thei sang sang te kan hantar langange Pastor Naruak Baptist Church of Mizoram hnuai thokturin pastor na pakwa arwaka pathian rawngbawlna anga thoktu te tan dil thei ani dil na hi October ni somni changni somni pathi thleng thelu thei ani a application form hi headquarters office serkon executive secretary office aizole longtlaya te lak thei ani a bcm website changin download thei ani bok missionary Naruak Baptist Church of Mizoram hnuaia missionary na thokturin missionary post pakwa arwaka pathian kauna sia le in pe te tan dil thei ani dil na chu plain paper a ziakin November ni khat sanghi somni pani thleng thelu thei ani dil tu chu bcm member dan zo kim November ni khat sanghi somni pani hian kumsom paria ta tling ngei turani a kumsom thum panga apel turani lo bd le md te tan kumsom di thleng ngai na thiam an ni ang assistant coordinator R&D Baptist Church of Mizoram Relief and Development Department hnuai thokturin assistant coordinator contract na pakhatarwaka MSW MA Social Science chin pathian rawngbawlna angai te tan dil thei ani e dil na hi plain paper a ziakin associate general secretary service addressin director BCMRND ne na October ni somni sanghi somni pani thole ni ayat lai lova office un chunge yin thelu turani machine operator Baptist Printing Press Baptist Church of Mizoram Literature and Printing Department hnuai thokturin machine operator contract na pakhatarwaka HSLC chin kumngatal printing experience nei to chin le achung lam thiam na nei te tan dil thei ani e dil na hi plain paper a ziakin director literature and printing department ne na October ni sompali sanghi somni pani aya tlai lova office un chunge in thelu turani production assistant Baptist Church of Mizoram Communications Department hnuai thokturin production assistant contract na pakhatarwaka HSLC le diploma in computer application chin le achunglam thiam na nei pathian rawngbawlna angai te tan dil thei ani e dil hi plain paper a ziakin director communications department ne na October ni som pakhat sanghi somni pani ayat lai lova office hun chunge in thelu turani LDC Academy of Integrated Christian Studies AICS thokturin LDC fixed pay na pakhatarwaka HSSLC chin le achunglam thiam na nei computer thiam CCC chin chunglam pathian rawngbawlna angai te tan dil thei ani e dil na chu plain paper a fia fil fai taka ziakin general secretary ne na October ni somni pakhat achanghi somni pani ai tlai lova thelu turani fourth grade na contract pakhatarwaka class 7 pass chin pathian rawngbawlna angai te tan dil thei ani dil na chu plain paper a fia fil fai taka ziakin general secretary ne na October ni somni pakhat achanghi somni pani ai tlai lova thelu turani heng naruak dil thei kan tarlan te hi she chiang du chuan BCM website le Baptist Today ate ngai event thei ani e khati zong khatu hnai Chanchin September ni som paruk le ni somni pali inkara Kohhran rawngbawlna Chanchin kan ngai thla ka kan clear ho thei te chu ni e